Siyabingelela baba udokotela bawesizwe bawujalo mfana omhle Jackal Mzola amanqingisa ngisolo futhi angiqolisa. Bakithi ake sikhulume lena. Ngine topic ethi rusted nail. Yazi lento ye rusted nail ngifuna ukwengithi ukujula kancane nayo. Kunemaqiniso engenawo lapha. The use of zamzam nginibuyele nento esithi zamzam. Bakithi I'm getting afraid ngezamzam. Ama order aya accumulator siyawaposa. Ama order accumulator siyaposa. Kulungile siyabonga. But into engwarishayo yes abanye bafika bazozithathela kulungile siyabonga futhi salukwazi izamzam is950 izamzam ayenzi lutho into okubiza imali njengengane zakho biza imali njengengane zakho kulungile but izamzam ilingena abantu abawu80 and abantu abangikhandela izamzam abaseKhatar uma ngibakhepula ababamba amafoni manje and I started to realize they have made a mistake. That is why they discommunicating with me. Abangiblockile cha, angifuni ukuthi bangiblockile. Abafuni uthatha ama-words, abathathe nje ama-call. Ngicabanga ukuthi they regret ukuthi why they released this to Africa. Ngoba eKhatar abantu abamnyama bangama-slaves kuphela, bangama-workers kuphela. Abantu abamnyama laba mengikhandela izamzam bakithi angeke ngikukhandele ngeqiniso, ngikukhandela izamzam. Ngikutshela ukuthi kunini la ukwazi ukubiza khona imali. Ufika uyenze izamzam uyiqede. Yenza uqedwe izamzam umusu usuyenza umusu uthi umuntu akakuvulela umpompi awungezwe ukuthi ngithini awuvule lo mpompi awuyeka amanzi aqala aphume yaba phuma amanzi wayeke nje aphume bese uthatha izamzam uyibeke esandleni la uyangezwe ukuthi ngithini kwena uthatha ishumu ulibeke la uthatha cinnamon powder uyithele la umusu uya lapha empompini amanzi kade sevese floor angathe flow yala kwena umusu uya lapha umusu usugeza izandla ukhulume ngemali umusu usuqeda uthatha leli shumi leli ulibuyisela phakathi futhi kwizamzam izamzam awuyikhothi nangephutha awugqumi ngayo yangizwe ukuthini awuyikhothi nangephutha awugezi futhi ngayo izamzam isebenza ngamaqanda awu3 qaphela anything ofuna ukuyenza emthini it must be inumber ezokugweje if inumber zingeyona ugweje leyo nto angisho lutho kodwa boqaphela even ukukhanyisa amakhandlela wenza izibani zitshekise azibo 5 3 2 1 7 9 11 yabo azingabe u2 4 6 izokuhlupha lapho ngokutshela ngelilanga uthi indaba nanso ke izamzame sekunika yona ngifuna bakithi ake sivumelane lento ukuthi akubo bonke abantu abaserious ngemali asikuvumelane futhi lokho akubo bonke abantu abaserious ngento esikhuluma but kunomuntu manje ocabanga ungabuyele ekhaya kunomuntu manje uma ukhuluma nawe senabheke phezulu ngoba ubamba inyembezi kuyo yonke into ayenzayo into ephumelelayo kamhlaba lengana kwasekukubo kunabantu base South Africa namhlanje abazi Swaziland ngekhanda imap yonke ngekhanda eSwaziland kunabantu basempumalanga eLimpopo iMozambique bangayithungatha bakutshela yonke indawo eMozambique ayikho into abangayazi but ayikho into abayiphethe ngifuna umuntu obambe inyembezi ngamehlo emingathi mina akanginikele imali ngizomnika lo msebenzi manje kunomuntu manje oseBalfour oseBeaufort West oseWorcester osePaarl akakwazi emsebenzini kubhlungu ukuvalela ibhizinisi kathi unebusiness khiwe lahla impahla zakho ngaphandle this is not a content it is you listening to me kunomntwana manje oseRes ngabe uyayibuka lento idatha kanalo ekhaya kufuze ngabe mfakele imali le anikwa yona eRes stipend ayenzi lutho kufuze ukuthi nje makuvalwa kodwa kanayi imali okugoduka kufuze ukuthi olala nobaba abadala ema-restaurant kuze ukuthi bamnike imali okugoduka alale nobaba bangaphezulu kwababa wakhe bakithi angintshela amakhehla wayifuna condom likulale lekhehle na 51 years likulale lekhehle na 56 years likulale lekhehle na 49 years lingayifanga icondom uyoshawa iSTI ongayazi ngoba ufuna ukugoduka ngiphethe into lana engizofuna ukuthi umuntu omzali oyaziyo lempilo ukuthi ubone undodakazi sefika ngazofika kanjani awu ufika nje besathi imali sesayihlanganisa izokufakela athi mase ngifikile ingane ingene ekamereni ifikile ifike ikhale ngoba iyasizwa isibeletho sibhlungu ikhale ingane
ngoba ayazi ukuthi izophila lempilo uzobe nini lempilo ephila la ekhaya liyaphela. Ubaba lapha akaqonywa kanje ubaba hamba ngegolf 7 akaqonywa kanje ukudla nehenisi akanandaba nenga lana ngikukhandela umuthi engithi lo muthi ngokukhipha ngoba sekufika isikhathi ukuthi ngikunike wona usungathembeka ukuthi ngingakunika lo muthi. Uzovuka ekseni uchamele esitsheni ufake lo muthi phakathi uthathe iqanda lenkukhu ulifake phakathi ungalibulali uthathe le qanda lelo uyolipheka livuthwe mase uyalikhipha uchithe lo mchamo lo mase uyalidla lonke khuluma yonke into oyifunayo kule qanda leli musu uyalidla you'll suffer no more. You'll suffer whenever you need money you do that. Whenever you need money you do that. Ngizokutshela lana ukuthi mhlazane bekubizele ihearing serious emsebenzini serious kanti izamzama usunayo. Mhlazane uya ecaleni ubone ukuthi lecala lelo ngigweba. Ubufakazi obule ecala leli bu strong and ngiya ku 15 years la. Thatha izamzama. Isulela emazwaneni la inyaweni zakho ngaphambili musu ufaka isokisi isule musu ufaka isokisi musu uthatha upelepele obabayo ufaka esicathweni uyogcina lapha egcineni musu ufaka unyawo phakathi uyohamba ubuye uze ekhaya uzogeza izinyawo ngeke baze bakugwebe lento akade bethi bayiyenza kuwena embi ngeke izenzeke le beat ebikhona ukuthi izokudla izokuhlula lento ngeke izenzeke wena uzoyidlala umsebenzi lo thola upelepele ufake lapho usufaka izamzama usishone khona kubona phakathi kwabo yokhuluma nabo upelepele ugcwele lapha phakathi umdumbu upelepele obovu hayi lo hlazo obovu phushe lapho musu uqonda ngqo kubona ufike uyenze lento bakithi nginiphathele into esibiza ukuthi ama wishing dolls are naughty by far very naughty ayikho into angifuni ukudlala abantu bethi banama wishing doll bakunikezele kanti awanawo amaqiniso kunama wishing doll ofuna wazi ukuthi ubuze ukuthi le wishing doll iphuma khona into esibiza ukuthi imazar daga. What is mazar daga? Ya kune shrine esibiza ukuthi mazar daga and funa wazi ukuthi lo muntu okumazar ubani is a Sufi noma uyihazrat noma uyikhwaja ngoba abanye abantu bahamba amamazari awiki eCape Town kunama shrine empty phakathi kunebox nje bekiwe kwasifakwa ishredder ngaphezulu kuthiwa banamanga imazari ifuna ibe namandla imazari ekhona ise Germiston ise Benoni ise Robben Island ise Thekwini la yebo gogo eBria kuzoba yenseverelem amamazara namandla mazar daga ama shrine la powerful uactivator i-wishing doll oyithenga esitolo ikusebenzele ufuna uyise kwimazar daga ifike wenza i-offering yakhona uyindlalela ingubo listen to kunengubo ufuna ufike uyindlale phezulu kwemazar abantu abaziSulumane labasonto emasonto bayazi ukukhuluma ngani musu uyindlala ingubo musu uthatha ke lengubo engaphansi listen to me uma ufika lapha kwimazar kunengubo esuka indlale wegreen wena fika undlale yakho uma usuthi ucela bakunike le green ibuye ikwazi ukuthi iyokuchargela lama dolls la imani ungawanika abantu ungahamba ushanisa abantu uthi unama wishing doll but uzokubuza thina ukuthi iphuma kwephi imazar daga listen to me carefully sizokunika ke lento le yazi njengoba uhlele emakhaya nje kunento wena ofuna ngabe uyayenza uyabona lapha na kunendawo engathi iyidamu yayinza ukuthi kuthini kwena ungathi iyidamu liphuza inkomo kudada amadada but alakhiwanga umuntu yala yabona lo damu lelo ngifuna ukuthi ngeyilanga ukungithathele le yanhlabathi leya ufike uhlabe ngesipeti uthathe lento eyisidaka uyomise uma usuyenza ibe upowder ibe inhlabathi uma usuza kubaba dokotela phatha 20,000 ikhandele le yanto la ngamaqiniso ngikhandele le yanto uhambe uyenze ekhaya ungaphindi uhlupheke kaloku sitshela yonke into futhi khandele le yanto njengemfihlo zonke zakhona
uma isetshenziswa ke lento esidaka ifuna inkukhu emnyama siyisebenze. Bakithi ngifuna ukuthi ke sisize impilo zabantu. Singakhuluma nje kwemali but uma kuukuthi kunomuntu ekhaya onemali okuyena ozoshona labantu bazohlala. Kunogogo ongegogo na62 years kodwa ogulayo ubona ukuthi uma engashona labazukulu abadepende kuyena ngokwempesheni bazohlala. Ngifuna ungitholele isipikili esirastile. Rusted nail. Uma usugogo umlethe lana. Sithatha isipikili sagogo sisibeke la for 2 hours. After 2 hours sisithatha isipikili sabe sosibeka sosifaka endaweni ehamba abantu ebusy kakhulu. Le nto esipikile esirastile angeke ngabe isono esiyisimanga ithongo ngangishaya manje angeke ngifundise abantu isipikili serastile ubulawa kanjani umuntu ngaso. Afe ashone period. Ngalesa sipikili nje uyazi bakithi understand. Uyabona lento esibiza ngokuthi umdumbula umvongothi abantu bakhulisa ngaye induku benza yonke into yazi lo mvongothi lena mase sikushaya ngawo ulapha ehlathini singawuthathi ukushaya sikwenzela isifungo unyawo luvuvukala lube ngaka kuwena umuntu esifazana umuntu esilisi amasenda avuvukala agcwalathi bathi bampompa hleze ephuma amanzi kusuke kumvongothi esoye sokuphambanisele ngawo. This is Babu Dr. Boyces Bojalo follow Fletcher Academy Zola mangingisangiso futhi ngiqolisi Thuru sibonga sonke nibahle.